Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, le mtete khala la hlawusikiza. Obviously afambisana na Dr. Joe Shirimani hi nga ta hi n'wi linka na hosi ngo Mr. Post. Then from there ta hi tlhela ka psychology, even then amakumu hi ta hi hetela of course hi timhaka ta Mthimbane. Yeah, so ka zukunda of course ra ti 16th November, hlawu the group of course if fika endla a live video. So it have kambe again to hosi ngo Mr. Post. Yeah, like before hosi ngo Mr. Post. So ta hi here of course ka that section I vete ni ipfula. Man, this year yakuba ben and ala subuliwe ne yakuba ben bamchangana rila maphela so hu le kamkhulu le atupi tamkhulu le kamkhulu le lo thomuna ka rila edipam there mun parallel hlavu and vela loko mina na confidence ya vona yi tikomba yi ri too much this year. Tanihi sweswi mi swi tiva as masathe mani support ngopfu swo va munhu a va na over confidence because what if yi fike yi hupa vona mhaka leyi se ni twa na ku President Mayengani of course yi pone ngopfu because na yona a yi hypini project leyo loko ku ri a yo fika yi flopa mina a ni ta va ni nga va surprise loko a yi over hype too much. So leswi nga ku endlekini na sweswi ka project ya Dr. Joe Shirimani, so va fika va meka sure va va tirhini hi mbele or else Arits, okay? edipam hayi twa huwa tamampela tarila mchangana nambyela un'wana nga ta tivukurisa wi Shirimani walowo Shirimani futhi abe yoka nga humesi beke ipfali magic na mahlaselo ngesipfali man sis kwala nga ta ipfali magic na mahlaselo lo tisa ku yini wena abantu mati va wisanyana magic mahlasela never magic mahlasela la kahle munhu a chaya mori la so how you mhaka kona yaleyo ta pfa hi cutting for now. Hi ri ya ku boyeni hosi ngo veze head kwala and then of course ke hi tlhela ka psychology ne. So mhaka leyi psycho leyo I'm thinking what's happening. I don't know what's happening because previously hi fike endla a video hi ti 15th November ne. A ri helanga na siku loko hi endleni this video no fika ni hlamala mina the same exact date tanihi swi ni nga ku swi vuleni. Yi fika yi posta psycho yi fika yi kombisa yi ku xi kona xi taku. Me ni hleke ngopfu mara ni to no ve loko maybe ku va inani coincidence guys. Maybe a ni tivi mi nga ni byela n'wina because loko ho langutisa laha loko yi nghena ku posta psycho a ku ri ti 7th November. Yi vheta yi mirisa sweswiya until ni fika ni endla a video again like and swi nga fambisana na project swi kahle ni tlhela ni swi vula na sweswi ku swilo leswi a yi swi positela for a very long time tanihi byi mi swi vona ku a swi nga fambisana na project ya yona at all ya December Vonyo until ze hi vulavula hi yona yi khoyisi yi nga fika yi tsala swin'wana ma swo a yi nga vulavuli hi swona but no after that video yi fike yi posta leswi. So mina personally I believe ku psycho yi fike yi vona video le ka channel leyi yi vheta yi ta posta hi ku a ku le ku teka swin'wana. So hi langutisa njhani mhaka leyi Master T if ku nga humi album or project tanihi swi a hi swi tivi ku December Vonyo i project it means psycho yi ngo va sweswi wela ku zama sweswi ku swi nga vi that bad and swi ta swi ri kahle ku yi humesa ku ta ku ri start xa kahle ku vanhu va nga yi rivali mara swi kahle yi acknowledge ku December Vonyo failed hi ku vona ka mina. I don't believe ku mina ku ta huma a project ra ni vo ma 7 songs so 6 yeah at least. I don't think so. I don't think so. Leswi ni swi vonisaka swona sweswi kwalano. Yeah, all right, yeah, hi leswo. And then of course hi vuya ka mhaka ya Mthimbane laha a nga endleriwa protection order ni ku mina
Before ya ka mapapila of course ya le xiphoriseni leyi ya protection order ta hlaya leswi a nga swi tsala Mthimbani hi kota ku va at least va hina a idea yo ku ndleka yini kahle kahle ta sungula hi first paragraph ni ta yi summarize kunene ma vona mhaka leyiwa so yi ri kahle kahle i kombisa loko u tlhele kaya of course in a peaceful man hi ku a lava ku zama of course ku va a lwala na vona hi ku rezondo rero of course va n'wi kombisaka rona ni n'wi rejecta as if kahle kahle a nga weli ka ngati ya vona a ri n'wi tsakisi so a va n'wi kombisi ku i belonga kwini Mthimbani u huma kwini kahle kahle leswi overall a ka kombisa swona ka the first paragraph ma yona mhaka leyiwa so loko of course a yini hi peace le kaya leswi va nga fika va swi endla va n'wi endlela protection order leswi a kombisaka swona even then of course hi hundza hi ya ka second paragraph ma kombisa ku hoyo like va chava ku va va fisa his questions tanihileswi hi nga swi kombisa le henhla swi kombi na ku va n'wi kholela kwale ka vona le hi vulavula hi vanhu lava nga close na yena like mutswari and stuff like that ma vona mhaka leyiwa so i loko kombisa Mthimbani ku the reason yo va nga ri lava ku va va close na yena i loko kombiseni ku ve ri i joyine i lulululu man'we marito mhani swi lava ku mahlala ka channel rero hi ku pfa i borha YouTube so very ku ya hi vona very Mthimbani of course if i lava ku dlaya vanhu vanharhu ka family ma vona mhaka leyi sweswi loko se a dlaya vanhu vanharhu ka family yena swi ta vula ku music wa yena of course ku ta kota ku va upgrade ma vona mhaka la kombisa ku I mean like seriously I've been in the music industry since 2012. I never wanted to join these things. Even now, I don't want those things. But they keep on going on with it as their excuse to defend themselves. As you can see, leswi kombisa ku Mthimbani ku reason yo va family yena yi nga lava va close na yena yi kombisa ku hey Mthimbani i joine swilo so swilo leswi swi lava ngati ka family ku a kota ku tlakuka and stuff like that. A ni voni ku ri xidyoho loko ni zama ku vutisa ku where I belong. So sweswo loko a nga va already va yena henta a nga va vutisini ku kahle kahle i n'wana wa mani swilo swo fana sweswiya na mhaka leyi ya like a kha a vutisa mutswari wa yena hi vheta hi twisisa that way that line ma vona mhaka leyiwa loko a lava ku twisisa ku i ngati ya vona na if a nga ri ngati ya vona va n'wi byela ku i belonga kwini u huma kwini Mthimbani kahle ngati ya yena yi le kwihi ma vona mhaka leyiwa va kombisa ku I'm not forcing these people to make peace with me but to show me my people so I can go to them ma vona mhaka ya kona yeah ma kombisa wa swi lava ku vulavula na yena tani swi vona kwalani instead vo fika va n'wi endlela protection order na mhaka leyiwa leswi ni overall swi nga fika swi kombisiwa kwalaho so ve loko kombiseni kwalani ku loko u tlhaya kwale ka yindlu ya ba yena kwale leswi nga ta fika xi endleka i ta khomiwa ni leswi protection order yi endlisaka swona ku i nga ha tshineli kusuhana na vanhu valava vo karhi lava ku nga na problem na vona so a kombisa ku so my question is will answer my questions or I will live with this trauma for the rest of my life. Life is not fair indeed leswi in overall a kombisaka swona so a hi tiku nga ku ndleki yini as Master T ku mina ni le ka hip hop at all I believe ku na a reason yo va sweswi nga ku humeleleni vhele ku swi komba ku hi laha a nga ri ku twanana na family ya yena straight a nga na makwini mutswari wa xisati I guess and stuff like that so a hi yeni ka mapapila lama hi vona ku ndleka yini kahle kahle yo so loko fika hi pfula mapapila lamawa a swona ku swi ndliwe a ni tivi ni swi zuma swi ta vona ka fonini na sweswi swi ta vonaka na okay ni tani kha ni zuma ya swi vona ku swilo leswi ndliwe a lulekani tani swi mi swi vonaka kwalano munhu loyi a apulaya laha very Esther Tetshwayo tani swi mi swi vonaka kwalano then a ku apulaya against Themba a swi vona kahle Thembinkosi Tetshwayo swo ku inani ya Themba is it Thembinkosi or Thembankosi a swi vona kahle I guess Mthimbani i Themba munhu i Thembankosi musi yo so Esther Tetshwayo swi ti komba ku nga ku ri mutswari wa yena loyi ya i na ku vumani wa yena kwala nda a va apply against yena Mthimbani kwala a hi leri page ta ri vona ni zamini ku va ni hlaya ni vona ni endla very insult assault leswi nga swi vonaka ni kombela hi ri endla page leri hi ta hlaya man'wana even then yaka this page leswi fika ri kombisa ri ku not to commit or attempt to commit the following acts of domestic violence towards a complainant as you can see so munhu loyi anga applyala hi tlhela kombisa ku a nga swi lavi swilo leswi humelela leswi fana leswi intimidation na harassment as you can see kwalano ku Mthimbani fika nga swi endla against this person loyi a nga n'wi applyela protection order leyi okay
then ku tlhela ku na yin'wana la ya 3.1.1.2 no rhumela leyi kahle yi vula ku rhumela ku i fika a tlhela a nga rhumeli munhu hi muthimbana ku munhu wa kha a fika endla intimidation or harassment a na ha swi twisisi mi nga kuma ku maybe wun'wana a tlhela a fika a ku ya it's fine a ni swi vandele protection order ni ta rhumela munhu under the same thing hi leswi yi vulavulaka hi swo 3.1.1.2 kwalaho maybe hi hindza hi xo statement xa koho lexiwa lexi at least hi kota ku va hi twa from the other side ku endleka yini so ku hi lava kombisa ku the respondent is my son a no swi endlanyana ku ni veka yena loko mi nga twisi ku endleka yini like i mani apply but yes I did see it mani wa yena na ni Themba Mthimbana hi vona va n'wi ndlela protection order it's crazy ni ta va ni zoomini hala fonini ku ya swi nga vi that bad as you can see kwalaho ni ku mina and then va tsala va ku we do not reside at the same residential address. The problem is that the respondent does not respect me. Okay. He even said that I'm not his mother. As you can see, some Mthimbana ku hi mani wa yena very i va kha kombisa ku i va byela ku a mani wakwe so statement xi ta njhani master T hi ku twisisa loko se hi sungula le masungulweni ku Mthimbana kombisa ku va n'wi treat as if like I the same blood ma vona mhaka leyiwa I gave birth to the respondent so I think mhaka leyi loko hi zama ku yingisela ya twisiseka ku endleka so swi vula ku Mthimbana kahle a nge ku hi yena leswaku loko swi i rhanga loko treatiweni kahle mutswari wa yena so if a vele ku n'wi treateni kahle it means yena heta a hleketelaka swona ku hi loko hi languta switori hinkwaswo vhele ma vona mhaka leyiwa then loko se Mthimbana a ye kwale kaya leyi ku matreatelo ya kona a kahle i fika wa kombisa ku a hi mani wakwe naswona a redzi you can comment kumbe swi vonisa ku yini kwalaho but now he's requesting for a DNA. I feel like the respondent is humiliating me. I think again, and then if we're gonna full stop and stuff like that. Today he came at the stand number 350, Matiko Shikaya, where I reside, and they started insulting me, shouting at the yard, and people heard what he said. So Mthimbana iye kwalika vo afika a wela kunene so obviously swishiyo hi nga swi twa swi wa kha kombisa ku a hi mani wakwe and stuff like that okay what he said I felt humiliated okay and then came and reported me at the magistrate. Therefore, I apply for a protection order against the respondent that the law must stop him from insulting me, harassing me, and humiliating me. As you can see, leswi overall nga fa ku tsaliwa swona kwalano yona protection order ya kona ya kwalano ni ku mina it's crazy so mani wa ku Mthimbana hi vona va n'wi ndlela a protection order kwalano swin'wana swa ha ri necessary ngopfu kona ku kombisiwa of course ku un'wana wa vona of course loko va n'wi ndlela ku protection order na confirmation kwalano ya the 14th November in overall mhaka leyiwa responded may end up doing bad things to the applicant leswi va kombisaka swona very threat ku hi vona ena mhani wa yena Mthimbana and stuff like that responded will not stop asking and disrespecting applicant leswi va kombisaka swona kwala and then va fika va tisa ku va twa va ri safe aka ku ya kana then va kombisa ku yes va safe va twa va ri safe only if a protection order is granted today siku leri va nga apply ro swo kahle va vhete va la protection order the same exact date leswi va kombisaka swona kwala reason yin'wana yo va lava protection order yaleyo va lava ku a respondent of course a stopa leswi a swi endlaka swo va abuse I think no overall wa done so you mhaka kona you can comment ku mi vonisa ku yini ku i mhaka yo tika the reason I'm saying i mhaka yo tika it's because nkarhi wun'wana mi nga kuma ku storyline somehow from both sides swa shota hi ku ni le ka xa Mthimbana ni hlala a ni twa a vulavula hi ku i fika a huwelele ka vo yena loko a tsala la a ni mi yi voni paragraph number 1 i kombisa ku i hi peace vona mara loko a tsala hala veri a nga yangi hi peace i fika a huwelela a ri xitaratini vona mhaka leswi timhaka to kona ni twa ti nga ri connectini once timhaka ti nga connect swa hi tikela as master T more especially loko mi kuma ku a hi na background information ya swona so hi sweswo comment mi swi vonisa ku yini loko ri amukeza ndzi kha ba ta kumela mi tlika